Mudavadi mane lose kinde romo kod jochung' mag Kenya Kwanza kod jotelo migeimbo mar Kenya odiochieng' ma kawuono wacho ni koro sani oneno ka koro Ker Kenyatta weyo tich ne moluor Raila Odinga. Mano bang' ka koro odiochieng' manyoro Raila noromo kod weg kembe mag modhi mondo ne gilose kaka weche mag modhi nyalo biro kelo yot ne jo Kenya. Osea ahinya ni tijen mane Raila obede ker kar mondo mi koro mbek tol ne jo Kenya. Mudavadi wacho ni koro mano okeyo monego bene luwo. Hata jana tulikuwa tunaona wanasema sijui watu wa Azimio wanaita wanakuwe na mkutano na watu wa petroleum sector. Sisi tulikuwa na shangaa. Yule ambaye tunataka atoe orodha kutuonyesha nini nafanyika kwa petroleum sector. Wapi waziri ambaye anahusika na mambo ya petroleum? Wapi waziri ambaye anahusika na mambo ya fedha? Lakini sasa wana publicize ati candidate wa Azimio ndio anaenda kukutana na watu wa petroleum. Yani Uhuru's government has already absconded. They have absconded. Kwa sababu instruments bado ziko na serikali yake. Lakini wametoroka. Hawaelezi wa Kenya mambo ya mafuta imeenda namna gani.